Football Titi par zaruk somnga panina ngai khavele don ta ila football khovela nipui transfer kongka honme kania hei hi transfer hun pui berania classic transfer omve bok ma sela nipui transfer ang em chuan an thom an thin lova nipui hun hi timin singsak hun wanglai ani chutiang hun chu man me kania hun tamzok an man to boka wangin an khar nai ta hle bok English Premier League lam hian zan in September ni khat zana hian darsong pakhat le chanvea transfer kongka an khar don ani chuwangin transfer khar ni deadline day antia hian player che an la omnok arin oma ngainom taktak kan hriat le ngei te po abei sei oma tuna hian athuphunga inremna nei kongka khar ma a inti felman la in bei sei anom nual le nga la chungte chu kan soidon ba ka nizan August ni samthum pakhat pathiani zana in khel result tele akentel record le point poimo sang te tukin September ni khat jinglam in khel result te po kan soitel don ani kan topic soizauna lama luta ila transfer lama hian bultran te ang English Premier League club Wolverhampton chuan jeng atangin tolu aroko dare an lalu don ta a paul maktere somni pali an seng don kum somni pali mi hian season liam ta khan goal somni pakhat akhunga striker chathatak ni in Wolverhampton hian beisina sang taknen an lalu don ta ani Wolverhampton hian an striker rin roll Jordan Larsen an shalphal lova Newcastle in tum ni lai dor to in an nar ve a hetiang kara hian tolu hi an lalu don ania tolu an lak lu don awang hian Stan Larsen hi chuak tura ngai tu anom zui nual ani ma se Wolverhampton hian Jordan Stan Larsen hi chuat tir tumna an nei lova tolu nen hian tlar malama in koptir an tum ani Wolverhampton team ka thua tu Vitor Pereira poin an player poimo Stan Larsen hi an chuadir phal lo thu alo soi towa adin na ngaya aladin reng thu asoi bokani Nigerian striker kum somni palimi tolu hian jengtan match ja som pathum kheling go somli pakhat akhunga jengka hian ache that thokhada wangin English Premier League club Wolverhampton hian tangkai pui thei in be sein an lalu don ta ani London club West Ham kai throw to Graham Potter chon an midfielder poimo Lucas Paqueta chel ngei adua kum somni pariat mi Brazilian player hi Aston Villa in laglu antuma an dor meka hetiang kara hian West Ham hian chel ngei tumin tran an khove mek ani Lucas Paqueta hian Nottingham Forest thum phaya an ne tumin gola khung he ngeya a gol khung alomna hian akutin zaijira lantirin phone call manglem a entira hei hian soizui po a hlo hleya ama dor tu tenen anin be mek ti lantir chiang tuwa ngai tu po an omani Brentford forward Ian Wizard chuan a khelmena Brentford chua sanla du chunzom zelin Brentford club how tu tenena alaka an thutiam hlen ngei turin aphuta Wizard hian transfer kongka kharma ngein Newcastle United panadua a khelmena Brentford club how tu tenena hian chua phal sakmai turin angen tharle ani Italian journalist Fabrizio Romano tarlante soi chunzom ta ila Romano hian tarlangin Brighton player Matt O'Reilly chuan French club Marseille azom dona loanin anin ho ang Marseille hian loan fee euro maktadoi ni an seng dona a lo zong an tum sak don bok ani Aston Villa chuan Manchester United atangin Jadon Sancho laklu an dua United an dor mek club pahni te hi Emi Martinez chungchanga anin dor mek boka ma se in thlenglam ero an hoi lovani United hian Martinez hi laklu an tuma Aston Villa in Jadon Sancho laklu antum ve thunga Villa hian transfer ran ve a kalpuyan du Manchester United hi chon Emiliano Martinez manatan Jadon Sancho kaltelti randua ma se Villa lam hian helam hi an hoilo thung Aston Villa hian English Premier League matcha Crystal Palace an machon tum khan Emiliano Martinez hi squad a antel lova achan chu amalam hun chian lo wangania Manchester United panin achuak don ngai don lo chiang lo kara Aston Villa hi chuan chhorchi angai lovin an all tir ani hi kum samthum pahni mi ani towa awanglai hun tha tam jok amang zo towa goalkeeper thatak ni ma sela upalam ani ve tran towa chuwangin hun rei tak thataka in khel thei tur ani to lo mai theya chuti rual chon goalkeeper ani awangin kum thum kum level tal chu thatok taka la in khel thei tura ngai ani Emiliano Martinez transfer thuleng chungchanga hian Aston Villa a khelmek na club kai hruai tu Unai Emery an Sky Sports a hril danin club how tu ten tuna kan din hun mek hi anti chian thuai ka be se ani
thil thleng tur ti chian ngaya hian Emiliano Martinez po hi atela naktuga kan hmuang kan ti fel ngei angai ani tiin a soya Emiliano Martinez chungchang hi club kai hruai tu Unai Emery hi chuan ti felvat adu ani Manchester United atanga chuak tuna club von lai nei lo Victor Lindelof chuan Aston Villa somna apomta a Villa hian free transfer in an la lut don kum ni dai contract an zia puyanga kum khat dang po sei theina turin thu an thlung tel don bok ani Chelsea hian Spanish striker Barca atanga an lak lu Maguire Sunderland lama lona an kaltir chu an kaukira an striker Liam Delap in Liam awanga striker lam an du thona kal zela Nicholas Jackson an kaukir ba ka Maguire hi an kaukir telta ani AC Milan chuan Marcelin Shalturlisa anda a teammate nen an insual tak awanga Marcelina an thlau thlak tak Adrian Rabiot an la lut don ta a kumli dai contract zia pui turin inremna an nei ani AC Milan hian transfer fee a euro maktadoi somvel an sengtling don ni in tarlan ani bok Italian club Cremonese chuan Leicester City legend Jamie Vardy free transfer in an la lut dona kum samthum pariat mi hi kum khat dai contract an zia pui don kum khat dang po sei theina turin thu an thlung tel don boka heta kum khat dang po sei theina tura hian Cremonese Serie A atangin an relegate ani chuan contract po sei theina hi anung don lo thung ani PSG forward Spanish player Marco Asensio poin France champion PSG chua sanin Turkish club Fenerbahce azom dona athupunga inrem toin mumal zok le kim changzoka inrem na nei turin Asensio agent point Turkey lam apan to ani Spanish club Atletico Madrid chuan Juventus atangin Nico Gonzalez an la lut dona season tluan tan lonin an hoang hei baka hian angheta in lei theina turin thu an thlung tela chuta chuan transfer fee a euro maktadoi somthum pathum da in add-ons anda telbok chutiang chuan Madrid club hian an lei theina turin club pahnih hian thu an thlung tel don ani heti lai hian Juventus in Nico mun ruak no khana turin lila tangin Edon Zegrova an la lut dona euro maktadoi somni atanga somni panga vel sengin an lei don ni in tarlan ani Liverpool chuan striker laklu an duber Alexander Isak Newcastle atangin an la lut don ta a pound maktadoi za somthumin club pahnih anin rem Isak hian medical test thataka apal tlang ani chuan ziakin contract an da ang Fabrizio Romano hian transfer fee pound maktadoi za somthum ti in tarlang ma sela news agency lian BBC na atarlana ero Liverpool e Isak te hi transfer fee a pound maktadoi za somni panga in anin rema Isak hian red cha hian kumruk dai contract aziak don ani Alexander Isak hi anau panzuan lai kha then kha chuan kan la themai thei player quality nei tha top class player ni thei turzinga ngai ania alaka be sena sang tak polan tir zelin ma ason leya ma se a khelna clubin anzir thin lo awangin champion no moi ero ala choi tam lova Dortmund Real Sociedad Newcastle heng club pathum tan hian champion no moi pakhat theu a choi ani a careera Real Sociedad le Newcastle tan chau match za la khel tlingin Real Sociedad tan match za somthum pani atangin goal somli palia khunga assist tumriat anei tela Newcastle tan match za pakua khel toin goal somruk pahnia khunga assist som pakhat anei telbok anram Sweden tan match somnga pahni khelin goal som paruk akhung to bokani tuna hian kum somni pangami ania awanglai amangtan don chawa Liverpool hian awanglai hun tha hi chan ngei an du awangin an rim uluk leya an do thei lebok Newcastle in an nar nu poin an ban san du lova atopa chuan an hlotling don ta ani Isak hian kum som pasari le thathum mi chau ani lain anram Sweden senior team tan match a khel der to ani kha ti chuan hunakal zela tuna chuan British transfera player leiman tamber record thar asiam don ta ani Liverpool vek hian Crystal Palace team captain Mage hi laklu antum chun zom zela Palace ne na hian Liverpool hian pound maktadoi somthum panga baka sell on clause 10% da telin lei an deal thar vele ani Crystal Palace hian Liverpool ina an deal na an pom sak du lova chutiang kara chuan transfer kongka khar anhai to boxia Liverpool hian anin huamna ti sang hretin deal na atharin an thlen le Crystal Palace defender Mage hi Liverpool pan hi adua ma se chuangiat zongin titaw zongin club laka akhosalem lova Crystal Palace a hian kum khat dai chau contract anei to thung
chu wangin Crystal Palace hian an hral lova an chet lui ani chuan contract an zia thar pui thei lo box si chuan season kalmek zuwa hian free transfer in an chan thei dona chu wangin Crystal Palace tan po thutluk na siam a har sat pha ni in alangani transfer tholeng kan ngai thlang ma in khel result le abe bom lam soita ila tukin khan US club Inter Miami in Leagues Cup final khelin Seattle Sounders an machona golthum luna mecha hian Messi le athian te tlomin champion no moi an choi thei talovani he mecha hian Seattle Sounders si chithum final chaka mini somni parukna Osaze de Rosario manga ma an hroi nuin hun topla mini somret palina penalty atangin Alex Roldanan Sounders tana khung bela mini somret pakwana Paul Rodrogan akhung belvele boka Seattle Sounders sen sithum fain Inter Miami hi an nea Leagues Cup champion no moi an choita ani Inter Miami hian he mecha hian ball changtamin in khel an thununa ma se an mamo gol an khung thei lova hun tha an nei an khoral fai vek Sounders lam hian counter attack atangin na takin an chule thina gol ma a lawam zok an ni he mecha hian Inter Miami hian goal shot tum soman neya voi khatma goal zone an pet lova an kingpui goalkeeper tan save turin an pet lo shim Seattle Sounders hian tum som pakhat goal shot nain tum sari lai goal zone an pet thung ani Leagues Cup hi kumsan hi som pakwa atanga khel tran ania Canada Mexico le USA club omtein elna ania wangin ngai hlut a hlo hle Seattle Sounders hi an champion taka wangin hein elna a an champion masak berania ama in club pali Cruz Azul Leon Columbus New le Inter Miami te an lo champion to Messi hi tuntum final a hian atlom zoka tangma sela kumsang ni somni pathum khan hein elna hian Inter Miami hi a champion pui towa a hlo tlin to na in elna zingami ani tuntum chu Inter Miami tan Lionel Messi Luis Suarez Rodrigo de Paul Sergio Busquets le Jordi Alba te ustari ten bultan vek masela an kingpui an ne zo tangang lova no moi an nai man nen finala lo chamzoka an tangta ani European top 5 league po khelchun zom ni in heta hian La Liga a Nizan Khan Rayo Vallecano le Barcelona te in machonin gol ni aluta Barcelona hi chakzo lovin point khat an hlo chuak he mecha hian Barcelona tan farsa fa lamin Yamalan penalty hlo chuakin ama penalty hlo chua hi minute somlina a gola chantirin ati ma a hroi puya farsa fa gol dangalu bellawa wangin Barcelona hian sikhat fain man hruai ma se second half a Rayo Vallecano in minute somruk pasarina Fran Perez mangin an sipuran suta he mihnu hian gol danglu bel talovin gol khat ve khungin anin ne to kani he mecha hian Barcelona hi vanei jok ti theyan nia Rayo Vallecano hian counter attack atangin na takin an chule thina gol ngei tura ngai to tum thum ve lai pet gol lovin hun tha an khorala Barcelona laka hian point thum hlo chona rem chang nei ma sela point khat chaw an hlo chuak ta ani Barcelona hi team thajok ni ma sela he mecha hian Rayo Vallecano hi an ngam lutuk big lova goal shot phei chu tum som pani ve nein sang jok anom lova goal zone peta Vallecano an sang zoka tumruk goal zone an pet Barcelona hian tum thum chau goal zone an pet ani nizana La Liga in kheldanga Celta Vigo le Villarreal te goal khat ve khungin anin ne to ka Athletic Club in Kholmola Real Betis gol ni gol khata nein Espanyol in sikhat fain Osasuna an ne bok ani Italia Football League sangber Serie A po khelchun zom ni in heta hian Juventus in Kholmola Genoa sikhat final nea golom sun khung tu hi Dusan Vlahovic ni in Serbian striker hian minute somsari pathumna Juventus sangna gol hi akhung Inter Milan an tloma an mikhwal Udinese in gol ni gol khatin an ne he mecha hian Inter Milan hi minute som pasarina Dutch right back Denzel Dumfries mangin ma an hruaya chakin be seina po an nei lian le ma se Udinese ta minute somni pakwana a English forward Keinan Davis an penalty atangin an sipura suta English forward Davis vek hian minute somlina a Arthur ata gol khung tur siam sakin he minu hian gol dang alu bel talova Inter Milan hian ma an hroi masak nuwa an mikhwal Udinese laka hian gol ni chuain gol ni gol khatin an klom ani in kheldanga Torino le Fiorentina te gol khung lova in ne tokin Lazio in Hellas Verona silifain an ne thung Germania Football League sangber Bundesliga po khelchun zom ni in heta hian Wolfsburg le Mainz te gol khat ve khungin anin ne to ka
FC Kölnin an mikhwal Freiburg goal khatin an hne bok Borussia Dortmund in Sithum fain an mikhwal Union Berlin an hnea Dortmund tan hian Serhou Guirassy an goal ni khungin Felix Mecha an goal khata khung boka Dortmund hian harsalo takin point thum an hlo chuak ani France Football League Sangber League 1 po khelchun zom ni in heta hian ni Zan Khan Rangers le Rennes te goal khat ve khungin anin hne to ka Monaco in goal thum goal nia Strasbourg nein Le Havre in goal thum goal khatin ni san hnea Paris FC in goal thum goal nia Metz nein Lyon in sikhat fain Marseille an hne bok ani English Premier League po khelchun zom ni in heta hian ni Zan Khan Nottingham Forest le West Ham in machonin goal thum aluta Nottingham hian chaktum hle Marcella theita lovin an mikhwal West Ham laka hian an tang zo lova goal thum an chu awangin Sithum fain an tlom ani he mecha hian goal alu thar hleya goal khung lovin anin hne tok don ni in alang man hial mase hun tawlam mini somriat palina Jarrod Bowen an West Ham ma roi puin mini somriat pariana penalty atangin Lucas Paqueta an West Ham tana khung bela additional time mini somkwa pakhatna Newcastle chhuasana free transfer West Ham zom tu Callum Wilson an a club thar tan an goal thumna a khung vele ani Nottingham hian hun top don haya goal thum lai an chu awangin Sithum fain an mani khelmola ngei an tlom ta ani Nottingham Forest hian kumsang khazakwa somkwa pakwa February thlanua English Premier League ka an mani home match goal thum margin china an tlom masak ber an tong in kheldanga Aston Villa le Crystal Palace in machonin goal thum vek aluta Crystal Palace mini somni pakhanna mateta penalty goal mangin ma an hruaya first half goal dang lubel lovin second half Aston Villa anin siam tha theilo chun zom zela Palace bokia mini samruk pariatna an team captain Mage hi mangin an khung bela mini samsari pariatna an player poimo Ismaila Saran Palace tan khung bel vele bokin mikhwal team Crystal Palace si Sithum fain Aston Villa khelmola hian an chak ani in khelzo Crystal Palace team ka shwetu Glasnaran an team captain Mage hi chungchanga soya Mage hi Liverpool ina an be seimek laglu tuma an dor mek ania Glasnar hian chel ngeya duwa hemi chungchang hi in khelzo soyin tun season a hian lotling taka season man kan du chuan Mage hi kan chel ngei atulani hemi chungchang hi club chairman po ka hril toe tuna hian Mage hi lo shalta ni ila amun rong no khana tur player tha kan mu zo to don lova ni khat chau hun kan nei towa chu wangin Mage hi thlakna tur player dik hi kan mu zo to don lovani chu tiang tur chuan chance po kan nei lova chu wang chuan kan tan Mage hi chel hi thil poimo takani Mage hi thlakna tur tha hi July ni khat khan kan du dai towa ma se tuna hian August ni somthum pakhat ani towa chu wangin Mage hi thlakna tur hi zon mu na chance kan nei to lo chu wangin keima lama tang chuan achiang to ka Mage hi kan tan player poimo ania kan ki player te jingami kan team captain ani tin soya Glasnar hi chuan Mage hi shal lova kol chun zom zel adu ani Pep Guardiola kai shoi Manchester City in Indin thartum hle Marcella anla thatok lo ti langin Brighton khelmola point lo chuak zo lovin kut bengin an hoa Brighton in goal ni goal khatin Manchester City an hne ani he matcha hian City hian ball changtamin hun tam zoka Brighton hi abet zok an nia City hian mini somthum palina a Erling Haaland mangin ma an hruaya asiam saktu chu Omar Marmoush ani first half goal alu bel lova City an chungnung ma se second half substitution siam fu zok Brighton an nia mini somrukna James Milner lutirin an roll thar player tha baleba athlaka mini somruk pasarina penalty atangin James Milner hian an sipura sut Manchester City player Matheus Nunes a handballa chu wangin City in penalty join Brighton hian an mangtang kai ta ani hemenu hian goal lu bel lok lo ma sela mini somriat pakwana Kauru mitoma siam sakatangin substitute player vek Brajan Gruda an Brighton tan akhung bela goal choma sajok Brighton in goal ni goal khatin ma an shwai der City hian Northin Marcella goal dang an swal chuak zo tangang lova goal lu bel lovin peble anaute hi goal ni goal khatin an tlom ta ani Manchester City hian tun season English Premier League ka match thum khelin tum ni an tlom ta a sangni pali sangni panga season atanga chiarin English Premier League ka match masa pathum atanga tum ni an tlom masak ber ani tuna City in sul nu an nei match masa pathum atanga tum ni tlom record ang hi hetiang record nei chunga English Premier League ka champion om chun chu Manchester United chawan nia
sangkha zakwa somkwa pahnih kwa thum seasona aniin hetiang record nei club dang zongin no moi an choi ngai lovani James Milner hian kumsang ni pahnih dai to khan English Premier League a gol ma saber akhunga khati lai khan kumsom paruk mi chau alania kumsom ni pahnih liam nuwa kumsom ni pathumna akal mek tin English Premier League a gol ala khung ta fau thau kumsom thum pakwa le ni jani som thum pakwa a upa ani awangin English Premier League a gol khung thei upa ber dot tu ania ama thau hian kumsom paruk le ni jathum somnga paruka upa ani in English Premier League a gol a khung to boka chuwangin English Premier League a gol khung thei no pang ber dot tu ani ba ka gol khung thei upa ber dot tu ani mek bok ani James Milner hian penalty atanga an sipur asu chungchang soin thil ol samber ani hau lova ma se ka ton hriaten min puyani ati Milner hian kumsang ni sompakwa Liverpool ta na Leicester City laka gola khung nuwa English Premier League a gola khung le masak berania ni sang ni somsari panga chung te meu English Premier League a gol khung lova aum nuin a club lui Manchester City laka gola khung ta ani hriat ve hrim hrima English Premier League a gol khung tu upa ber chu Teddy Sheringham khani in kumsom li le ni janhi somruk pariata upani in gola khung ani Manchester City player thar Ryan Cherki ain hlema wangin he matcha hian ain lan thei lovani kha aliam endikani nuwa thani veltal achol angai don ti tarlan ania City dan chuan chana lian tak atling in khelzwa City kai hruai tu Pep Guardiola an soyin darkar khachung khachu kan khel thatak zeta ma se gol ni kan chua gol kan chua nu khan khel dan phungpa ngai kan thei ngil fai ta veka thil thleng chevel khan minti boina salatukani tina soi Manchester City defensive midfielder poimo Rodri lokir ma sela Manchester City an tlom ta thowa hemi chungchanga hian Rodri hian zona adonga ti hian a chang kei hi Lionel Messi kanilova chuwangin kei chu englai poa team chakpui reng turin kalo kirlo ti in a chang ani English Premier League matchday thumna in khel en chak omberle ngai venlo bera Liverpool le Arsenal te Anfield ta anin machona in khel tran ma in team official tura ruat jinga mi VAR vil tura ti Michael Salisbury amo phurna li sak ania VAR a duty lo tura ti ani achan chu Liverpool te in khel ma hian Chelsea le Fulham in machon tumin VAR duty ania ti swalian tak aneya wangin Liverpool le Arsenal in khel tura hian PGMOL lamin duty lo mai turin antita ani tichuan Anfield ta in khel antranta a hun ti ratangin in khel atranghal ata in thlada athiang lo gol khung tum ve ve ni ma sela antlar nung an ngai tha lo ve ve awangin gol khung na hun tha an siam tam lem lova abikin farsa fa phe chuan chance an nei tlem dun le second half a ero chance an nei tam ta dewa gol po lutin mini somret pathum na a Dominic Szoboszlai an free kick atangin gol moi bi ka khunga he gol mang hian Liverpool hi sikhat fain an chakta ani he match atan hian Mikel Arteta injirna sa le ma sela Arne Slot a hlotling zoka arwa manna afu zok Arteta hian farsa fa dinglam sir le veilam sir atangin nor tung thin ma sela an hlotling zo lova Arsenal forward zinga langsar ber chu noni madweke ani ma se Liverpool left back thar Milos Kerkesan achwa du thak lova madweke ateu tluan Liverpool hian farsa fa annor ngam che lo emoni ti turin attacking lama thanem an ngai lova ma se an golero an veng thalhe thung ti chuan half time cholan thlenga Liverpool anin fui thalhe ti a hriat second half a Liverpool an chungnunga Arsenal an ngam ta hle an kheldan phung an thak hreta an pressing arang zuala baka tlar malam gol bo tina turin an car space an da jim zual boka anin rington thiam hle ma se Arsenal anin veng tha a Liverpool tan chance siam a harsa hetiang kara hian free kick mangtangka in Hungarian thisenina alwan mi huai sen Dominic Szoboszlai an chiang zetin akhung ta hlava Liverpool in an gol khat khung hi an hum tluan zuya Arsenal in point an hlo chuak ve ta lavani Liverpool team kai hruai tu Arne Slotan Arteta game farsa fa khan azir nimai na hriata farsa fa draw game ti thei khelin second half a ero attacking game chakdu thinlungpu in khel alantira Arteta le Arsenal first half a in second half a an boi ta zokani Arsenal hi khel chia ti turan nilova Anfield ta Liverpool hi chu an khong zual ve hrim hrima chu wangin an tan a harsa a
open play atangin goal an chua big lo ti po hriat tel a tha ome ma se Arsenal khel en wangwang khan mamo lian tak an nei nia lang chu center midfielder creative takania Merino Laudeu ahuna ball keng thei chep taka po ball da dik thei midfielder offensive zonga creative tak an mamo ti theiani chutiang ani lo vek point attacking midfielder playmaker ni telbok an mamo ni in alang asir lama tlanchi player hi chu an nei tha a ma se an tlar lai te kha Declan Rice le Zubi Mendy hi chu holding kan ti angchi an nia an that viau rolin tlar malam chom konga an attacking play in du thu asam lo deuh thin ani Arsenal hian an team captain Martin Odegaard le an player thar ezete bench da in second half an lu tir chawani Liverpool ta Soboslai fak lo thei ani lova right back a bok bultanin a khel tha hle Martinelli ada nil thaka changna goal ala khung zui he Hungarian captain hi atai masia alian tok fiau boka ball athiam zul le ngala a huaisen bok nen slot hian atangkai pui berte zingami ani tamek Arsenal tan an center back William Saliba in liam malutuk apoi done moti lain Mosquera rin tlak zia alang tathunga mase Saliba omse goal an chua lawang ti ngai dan nei ero an la om thau mai theye Liverpool in hun top lama Konate liam awangin an chan ve boka team pahni player poimo anin hliam he match hi chance om tam mu nom tin ril ru atanga thlir chuan a mu nom hran lova ma se tactically in a mu nom thung game bo ruak asanga chan marangaya in kha da zeu po athiang lo that chiat zeu poilutuk ngal thei angchi ani awangin in khel mu nom atlingani ma se thlirna kia zir ani angchu ti hian Liverpool hian English Premier League ka azonin match somthum pasari chung goal an khung ta a an club chanchina top flight league ka goal an khung zone reiber record thar ani Arsenal hi ni kumsang ni somni pali November thla a Newcastle khelmuala an tlom hnuwa English Premier League matcha khwalmuala an tlom le na masaber ani league sang table te hi soithar vele ta ila English Premier League ka hian Liverpool in khelthuma chak 5 vekin point kwanen solid point nei om chunan nia ma an hruai meka panina Chelsea in point sari nein point ruk nei team panga an oma Arsenal Tottenham Everton Sunderland le Bournemouth te an ni Crystal Palace in point nga nein point li nei zinga Manchester United an tela Manchester City pheichon khelthuma tum hi an tlom to wangin point thum chau an la nei ani English Premier League season kalmeka hian khelthum khelto atanga tlom 5 vek team pakhat chawan oma Wolverhampton ni in table monga an ommek Spain League Sangber La Liga a Real Madrid le Athletic Club ten khel thuma tangin solid point nein point kwa ve an neya table ma an hruai tameka La Liga a hian khelthum khelto atangin tlom 5 vek team pahni an oma Levante le Girona ni in khelthuma tang hian point lo chua an la nei lovani Serie A hian table Napoli in point ruk nein ma an hruaya Juventus le Cremonese Baga Roma te point ruk an nei meka Inter Milan in point thum chau la nein Udinese in point li an nei to ani Sassuolo hi khelni atanga point la hlo chok me lo om chun an ni German Bundesliga Bayern Munich Frankfurt Köln 10 point ruk chau nein table ma an hruaya Borussia Dortmund in khelnia point li nein Leverkusen in khelnia tangin point khat chau an la hlo chuaka Heidenheim le Freiburg ten khelnia tlom ve in point an la hlo chuak lawani League 1 a PSG in khelthuma solid point nein point kwanen table ma an hruaya Lyon point khelthuma point kwa vek an neya Lyon le PSG te hi League 1 season thar bultan thaber an ni table monga match omin an ni hian khelthuma tlom 5 vekin point an la hlo chuak lova League 1 season kalmeka point la hlo chuak lo om chun an ni transfer thule ngai thak chun zom ta ila heta hian BBC na atarlana Athletic Inter langin Aston Villa chun Manchester United atangin English forward Jadon Sancho kumsomni pangami laglu antuma andor zui zel Florian Plettenberg antar langin Bayern Munich chuan Chelsea le Senegal striker Nicholas Jackson kumsomni palimi hi laglu lui antum tabik lova Chelsea ina an kaukir hi Bayern hian laglu tal tumin tran an kho zui lem lovani Nicholas Jackson le a agent te an thin rim leya Chelsea ina an kaukir nuwa kirlo an tum thu te po an soi hiala ma se Bayern hian laglu tuma tran an kho chun zom don lawawang hian an tan lo thei lowin Chelsea a hian kir nge atula Chelsea hian document ti felngai anga te ming zian han an tum to boxi lo awangin Bayern tan po du thlan tur dang aom chuang lovani
Sky Sports Intar langin Tottenham chon Atalanta atangin Nigerian forward Ademola Lookman laglu antumeka Bayern Munich poi Nicholas Jackson an laglu theitak lawa wangin Atalanta forward Ademola Lookman lam hi an hoi thar vele ani Independent Intar langin Galatasaray Turkish club lianin Tottenham atangin Mali midfielder kumsomni pakomi Yves Bissouma laglu antum AC Milan chon Liverpool atangin English defender Joe Gomez kumsomni parian mi laglu antuma deal na anthelu dona transfer deadline day ya ngai ven hlozinga antel chunjom ta ani Turkish club Fenerbahce in Brazilian goalkeeper kumsomthum pani mi Ederson Manchester City atangin laglu antum chunjom zelbok Dasan Intar langin Newcastle United chon Roma atangin Ukraine striker kumsomni parian mi Artem Dovbyk laglu andua Lona hoa angeta in late hene tura thu thluntel andua Roma hian an hral ani chuan pawn maktadwe somthum an chiar thung ani ole khatichin kha tun tuma football ti kan ngai thak the chin chu nile photro se